Very good. Coba. You can try. Tinggal diraba-raba saja. Ya, dia rasa-rasa sih. Main perasaan ini, Oke, Pak. jadi stem tuning pertama, the first tuning. Yeah. Ini sama dengan senar 2 yang tidak ditekan. Yeah, sorry. Okay, so first tuning, the sound from the first string and the first fret. Yeah, when it's pressed, Yeah, the second fret. Sama dengan is the same sound as the second, Yeah. sound from the second string. Jadi contoh, saya ulangi lagi contohnya, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua. First, now the second one. Untuk yang kedua, fret ketiga Third fret. dinaikkan sama dengan Is tuned oke. same as the second Nah, string. dari tuning ini, dari steman ini kemudian melahirkan beberapa melodi yang biasa kita kenal dengan pentatonik. Yeah, and the melody that comes out of this is pentatonic. Nah, sebagai contoh dari ini seperti ini. Yeah, for example, Dan itu berbeda dengan melodi yang pertama tadi. and that is different from the previous one. Yeah, of course. Pada tuning kedua ini, ada dua jenis pentatonik. There are two kinds of pentatonic Ya. sounds. Yang pertama yang ini tadi, This is the first one, ini adalah pentatonik pertama. the first pentatonic Terus untuk sounds. pentatonik kedua ini, Second ya. Yeah, okay. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, nanti yang ketiga. Tapi untuk lagu yang bisa dimainkan ini menggunakan teknik vokal yang tidak seperti pada pelatihan vokal untuk seriosa. Yeah, but the way the song is sung is different from the way you would sing a European song. Seriosa, we call it seriosa. Apa teknik untuk produksi suaranya itu berbeda dengan teknik yang ada di Indonesia. Oh, okay. The way the sound is produced is different from the way the sound is produced in European or Western songs. Ini lebih banyak menggunakan suara di wilayah ini. Yeah, because it's mostly nasal sounds.
Can you say? Ya. Jika biasanya kalau belajar vokal kita yes, no, It's not like not that. like It's that. not like that. Not like that. Oh my god. She's interested. That's right. Yeah, like that. Selanjutnya kita bisa menyanyikan lagu dengan gaya produksi suara seperti itu. Yeah, so when we sing, that's the way the sound is produced. Dan lagu-lagu itu tidak pernah biasa terjadi pada saat pertunjukan. Biasa tercipta pada saat pertunjukan. Iya, secara ini spontanitas di saat pertunjukan. Jadi berbeda nanti pada saat pertunjukan lain itu akan berbeda lagi lagu. Okay, so the way the sound is produced is different again from according to the occasion. Ini tradisi Feminine and masculine. orang tradisi. Masculine, sebenarnya masculine tidak. Tidak ada perbedaan pada ini. There's no masculine feminine Oh, really? distinction. Okay. Jadi liriknya itu tidak pernah tetap, selalu berubah-ubah pada saat setiap Okay, pertunjukan. and the lyrics they change all the time depending on the occasion. So they're not set. Iya, Lebih banyak intuitif ya. iya lebih banyak. Yeah, it's basically intuitive. Contoh banding, waktu nak banyak lagi. Iya. Dan kemudian Contoh. ya, Misalnya untuk persahabatan beda gitu. ya. So different songs for weddings, different songs for Can we sing with circumcision. Yeah, of course. Iya. Denda Tony Eloku, alla lindang Eloku. What's your name? Bahar. Katona Chandriku ya sange tona ya sange jenapa. Dan seterusnya. Jadi cerita itu bisa muncul di seketika itu untuk merespons semua berdasarkan. The song can be and the lyric, the story, the narrative can be dictated by the situation. Tetapi ada juga lagu, Spontaneous. tetapi ada juga lagu yang bersifat cerita tentang pengalaman pemainnya itu, tentang sejarah. Yeah, but there are songs peperangan di wilayah. songs about the singer's own experience, usually with wars or apa lagi? History, yeah. History. Ethnic, Misalnya tentang peperangan. Fairy tales. yeah. Fairy tales, yeah. Jadi itu contoh tadi sudah 3 tuning ya, 2 tuning tapi 3 jenis melodi. Terus yang terakhir itu adalah tuning untuk lagu-lagu populer. Oh. So there's another tuning Bugis populer. for pop Bugis songs. Jadi yang teksnya ya itu yang bisa diulang secara sama. Sudah menggunakan tulisan, teksnya sudah seperti puisi, seperti apa yang dijadikan. Okay, so it's just like songs in general. It's got like poems. Yeah. Nah itu pada fret 1, 2, 3, 4, fret 4 ini dia. Yeah, so that's the fourth fret. Nah ini misalnya ada lagu yang berjudul Indo Logo. Yeah, for example, song Indo Logo, a Bugis song called Indo Logo. Ya, misalnya
So the way the sound is sung is the same as how the strings are. Jadi itu contoh kalau misalnya mau mencoba, silakan. Iya, langsung mencoba. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau mencoba? Anyone wants to try? Playing. Try playing the kecapi. Iya, ada one G. Ini ada alat ketik plat. That's the pick. Oh, a bit like a guitar. Ya. Kilo. Hanya senar satu yang dimainkan dan senar duanya dilepaskan. Yeah. So you just press the fret for the first string. For the first string. This one, this one, Yeah. this one. No, This one? not Is the that- second string. Okay. Okay, this is the first. Ya, first string. Kalau dia? Ya, kalau kidal maka ya. Because you're left-handed, the Do the other way. oh you can yeah. Not everyone's ambidextrous. Ya. The second string you can bisa diberikan. Diketik bersama-sama. yeah. So pick the two strings together. Together. But the fret on Oh. yeah you just press the fret Yeah. of the first string, not the Don't second. press. You don't press the second The second string. string for. On But the fret. do you play both? Yeah. You play both, but you only press the first string on the fret. Okay, so this and That is hard. oh. And your pick position. Yes. Yeah. Yeah. I want to tune now. I want to get it a bit. Yeah. Yeah. This is cool. Yeah. Right, you guys have to Bawa try dulu ya? this. Okay. Yeah. From the first to the second. So you pick Upwards, you pick the upwards or downwards? upwards. Yeah. Upwards. Backwards. Jadi gimana dari bawah? Because you go down. Like strum. Yeah, you strum. Yeah. Oh my That is strumming technique. goodness. Ya. Makanya tangan ini harus dilemaskan. Yeah, you have to what is it? Seperti seorang Relax penari. your fingers Seperti penari. really well before you play it. There's no grip. Before you start playing. Did you do just singing as well a little bit? How do you sing? Yeah. Bisa sekalian dengan nyanyi. The bar Contoh to do untuk a Apa yang Iya. bisa dimainkan Pak Andrew Agus yang sederhana yang mereka bisa main? My finger play on first. the first string. First string. So the second string I feel. Kalau sudah mau dipercepat, Yes, and when you want to go faster, maka pemetikannya bisa 2 kali. Bisa bolak-balik. you can pick the strings upward and down. Kamu di disebut sama Sorry. Dua bulu sama nama mata
sing. I can sing with you. Yeah, you can Okay, sing. let's sing. 1, welcome. 2, 3, 4. Put it upwards. You can Okay, listening improvise. to Okay. You can sing your own song. Oh, this is not subtle. What are you, feminine? What you feel. Femininity, masculinity. Let's see. Let's see. Yeah, okay. You can hear my melody Okay. and following my Okay. melody. Okay. 1, 2, 3, 4. Baha, stop. Very jaded. So, I okay, you can't. can try. Nanti itu bisa diajari. Jadi kan sebutkan saya nama friendnya.